na bibi aboko de yenti we wadaroma ye de nyame ase yenti Baah Herbal. All right, ye de nchi akese e ma ahwefo nyina Baah Herbal center de sisi ya progress ya na se ya kwanim aba ya ba bedane hospital. Okay. And nti se Baah Herbal hospital. Okay. Na se dumpemu ya de na se dumpemu amane de o de ba be pim e wa so ho a on free hon kono na se saa asem no de free wa brabo ma na se saa o haw no de na che se free ho se bia na ya akwanhia no anya na odompe ho atochima ba bi ba ko pe Baah Herbal hospital na so down when e pim and I'm saying dumpe mu abu mienu a aba bepim o Baah Herbal hospital a de a san edisi ni de ma ni na no de abibiduru na sasa ya de no hye ne so se abibiduru na de sasa ya de se ne na eda na no mo ho de da na se omdompe mu haw ba omde abibiduru na sa na Baah Herbal hospital so dompe mu haw bia de abibiduru na de sa afen so se bia wachi bremo na ebia emu abiebie enam akwanhyianti anase bia adwuma a oyenti ama wachi bremo anase spine ho atochima hye no so spine no so ene kita ni pedia no ani ti se bia na ohaw bia anase ama na bia ba bipim a na se osoro ba bipim e Baah Herbal hospital aseo enam se eya bibidru ene de sa spine ya de se bia emu abiebie anase ho no mpene na akokwa ho ba bipim ho a besan kase ni ere ama a enye operation asem enam se ye ho no enya de ye de dade bi na ekwa akohye ma ansa no wetimi asa gina na aso bim nemom no eye haban ma ene ye de ba den ebeto wachi bremo no so ama sa no mpene mu abiebie ni na asa aka asisi ni ere ama obim je no se enkran ha ba bi ye wo e friend se spentes and into fa ka ba bi aka se wo spentes wo be si wo ba bi e friend se 18 junction spentes 18 junction usi o 18 Johnson pe taxi for home lulu catch from say oko Baah Herbal hospital o Adom de baby pim o ya se o senso bi a ofi tema shaman klago ho ba bi anso na o de we ni echire mu e on cry na obesi o ba bi a friend say lash bi 16 junction lash bi 16 junction usi ho a akwana so abra wanim e de baby pim o ba bi a friend say Baah hotel ofi Baah hotel and next junction bun say ya signboard kakra ni si gona o amane afase e de baby pim e ho senso e kumase enso na wo de a ya baby a friend say atonsu agogo aban ayar sabia kese na chi wope e ho na behu ya so no na che say waboy remu e ho numbers nso a edidi djuma we de ofra one doctor nkasa ene bedi nkomo e bia na how bi e how no yentimi anka ho asem wo ha enti no ofra na waje ebu nchire mu bia eye 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083482 0244 083482 and then the numbers are edidi djuma awaseo and enti no hye no so se bibi biara how bia e wo dompe afemu anase wachi bramo se na edi kan no fra brepim Baah Herbal hospital e bia na wo onkotodwe e na ha wo ya chiro se cartridge na wo onkotodwe ni no emu awewe na che se wo sre dompe e ba be si bebi a onan dompe ne ekase ni no ase strade bi ho sa strade no na man no mpemienu no ekase ni a entry anase enye de bia na emom no ode e chiro se ode na awewe afiri ho na emom no bede na asan ba bim e je so de ba be pim Baah Herbal hospital ye de hawama e beto so ama sa ade no asan eden ababim a enye operation kwan so anase bia ode yese ade bia ba be pim e wo minimu ama okon ayi mienu enti waya enko nanso wonama enkrofo kredi hu fe antade abaso kranso untimi enhye bi for ni chire mu e Baah Herbal hospital yade ede abibidru ebe isade na efri ho ede amawo anenti no yade bi e hawo efiuti ebepem na ase de Baah Herbal hospital ho pe na so obabi pim afenso se bia ohia massage papa ebi ejuma wo yenti no ama obre anase honam yawo na aba so ope baby akọ ameyesan atwetwe honam amawo amana asisi biom de a na ese Baah Herbal hospital ase ho massage na emu mienu ye orthopedic massage e wo ho na afenso ye wo ne a wo ye de yensa ankasa na be massage woni pedua na amawo na sene ebia wapo ne wapo so anase sene honam yawo etie no massage wi a wasan agina wona so bim ne ye orthopedic no so de eno so oba be da mfidie so aye no se mfidie ankasa na be massage woni pedua no ebia na nnuane a wodi enti no ama moja fi anase strade bia ba be gineginem wo untine no ama moja no entimi de afrisa ne ye enko ni pedua no se na etie no anase bia wotena se kakrampo
anase wo so ade mu che kakra bo nse onsa anase onan ayetitiri we nim nyina no ade a wo so ba bipim Baah Herbal Hospital asyo na etimi massage na sa moja fi no anase strade na adedadeda wo onipadua nim na ama moja ne ntimi de afrisa ne yeno ni na etimi afri ho akwama na wetimi asan agina na so bi se na yedi kan kadeda no se enkra ha baby wo spentest and ti channel so fa ka baby a kaso bi si wo spentest baby a friend say 18 junction we see wo pe taxi for home dudu na wa shrom say okọ Baah Herbal Hospital mo do ba bi pim hours ye wo sense kuma sense de a yedi kan ka say e atonso agogo abanya resabia kese na chi wo pe e na be hu Baah Herbal Hospital asyo na wa friend numbers no 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 and any number say ididi juma o asio anything no ya de bi etete wo a if you ti kopem na ase de baby also down any at the tray Baah Herbal Hospital asio yes atan na emienu pe I emienu okay and crying kumase na a hospital nti yenton ro bi wa ba bi na ye David yes oba ho na ade no so ya na ye ade nti ya na yenim the right dosage I say de ma wo okay nti bibia ni ho biemu dia na e wo say e be si na e hye bibia ra say omra me pimo ho se ne be ya de bia ha obia no ya de ba bi pimo ase no ha e be gya na e fru ni pedie no ya da se papa nti Baah Herbal Hospital na wote won kanum pemu apart from a no stroke no ne siche ya de no ne ade nso wormo eboanti yene ne nkomo no ye de si hase na happy birthday enko ema happy birthday nkoma honorable Samkwaku Jerome NDC Western North Regional Communications Officer Nyaminshira baby any organizer honorable Asiedu na ewe show na fe Akosua Beauty owo Chebi Wadamfo Gatuso Bernard we show a happy birthday Nyaminshira Benes Amabuaten you sukuni wo Holy Child College of Education secondary Takrade from honorable Asiedu and we show a happy birthday what we do birthday October ibia no we wish mu nyina happy birthday Nyaminshira mo nyamenya mo kese kosi se mo beye kese pa menyina no so na me fancy me de afia amankwa tamaklo mekoi na kwasinsia so aye krado e de asemi di kan to so na fe o mahino kwabna sante dimpense mo no amount koso mo afidie no nda ha ye da se